Om Swastiastu, semeton titiang sarang sami. Matemu malih sarang titiang iriki ring channel YouTube titiang. Rainane mangkin titiang jagi ngewacen cerpen malih. Cerpen sane jagi wacen titiang inggih punika cerpen sane memurdeling. Sane kambil saking antologi cerpen. Sane kekawi oleh Ikomang Alit Juliarte utawi Alit Juli saking Bangli. Sane murdanyane taler antologi Ling. Puniki cerpen kepertama nggih ring antologi puniki wenten 11 cerpen iriki silih tunggilnyane cerpen Ling puniki inggih durus piarsayang. Ling oleh Ikomang Alit Juliarte. Mekejang ngeling, mekejang suba ilang. Nyoman Sukardi tusing nyidang nanggehang sebet dikenahne. Tusing nyidang ngengkebang nyag tangkahne ulian kalaina mati teken somahne. Ngudiang las kenah nengah ngalain beli mati. Apa mirip pelih beline nganti nengah nyemak gaya ulah pati buka kene. Nyoman Sukardi nyelelek di adegane ngaukin somahne ane merurup ban kamen batik. Kemulan suba pejalane nengah murdiani mati ngantung raga di ige-ige ampike. Mekejang saling melihang raga masa pelih teken sang ilang. Pemekas matuane. Sebetne tusing nyidang nyambatan. Beg-beg ngide pelih teken mantune. Meme ngide pelih ngah. Meme pelih gede suba nengki nengah. Sujaten itu sing ada kena meme lakar nyelapang. Entusan maka tuah pengleme. Tusing jengwele nengah. Hampura yang meme. Mirip ulian nentuh nengahnya ketati tur ngemasin luas ke guming wayah ngakain mekejang. Men Sukardi inget teken unduk dugas ipun nguelin nengah murdiani. Bedikin naki ngejangin iye di ngarune apang sing bencel nasine tuh tulukang pasange subuh tepok kapene nyayan nikang. Nengah murdiani mendep mirip dikenahne sade pedih kewale ipun ngalah pepes nampi munyi buka ketu. Onden ada setelah 30 menit nengah murdiani kau kine teken matuane. Nah, nang mai tegarang malu. Tiang me. Subuh tawang meme nyai sibuk megarapan di paon. Kewale inget nai masih ngerumuang pianak-pianaknya ini. Tuh tegarang toleh. Panake mepelalian endut. Udaki subuh cara sampi sur metekap. Tiang kan nyakan. Bareng nai urusan cucun meme ini. De pragat melihang tiang. Nengah murdiani ngelawan. Mirip subuh tusing nyidang ipun nanggehang kedak basang. Nyai dan subuh orain cek ngelawan. Kan mana ngasanin uya? Meme apa nyai? Men Sukardi nengke sambil metungkat bakyang. Me, tiang nawang meme malunan hidup teken tiang. Subeliu pahit manis hidup anis suberasang meme. Kewale ngetang me. Anaknya ane madan dewasan tuh sing jetoleh uli tuh nih. Nanging uli parilaksana lan ucapane. Luwung apa sing luwung? Men Sukardi mecemet. Tuna ngelimane laut megedi ngalin mantune. Cucune tilah mepliksagan mepelayanan endut. Inget teken unduki ento Men Sukardi nyansan ngeling cara sabah disasih keneme. Nyoman Sukardi makin memene sahe ngelut teke. Ieh peninggalani mecampuh
sebet nih metunggalan. Kewale Nyoman Sukardi mod sahe apang nunden memene apang tusing melihang raga pedidi. Suwud me rerenang ling memene diapin liu ya matan memene ane pesu nengah tusing jebuin lakar mewali. Suwud meme melihang dewek pedidi kemulan sebab pejalane nengah buka kene tusing julian tiang tusing julian meme masih ane mekaden nengah ngungsi genah sepi ngutangi raga jak mekejang. Nyoman Sukardi ngenjuhen memene tisu apang lapina yeh peninggalane. Suba peturu bengul peninggalane nengah Sukardi ajak memene ulian yeh peninggalane membah kadi yeh ditukat pekerisan. Lanjani bareng ngerumuang pianak tiangi me cucun-cucun memene tiang sebut tusing ngelah nyen sejabaning meme ane lakar ngulep pire tur nyage pianak tiangi. Me, gedenang bayune bareng-bareng ngelasang pejalan somah tiangi. Ulian meme somah nyomane ngantung raga. Ampura yang meme man. Tusing ulian nyen me. Anak among amuntut tuone nengah. Diapin paksang hidup bisa masih nengah stres ngemasin budo. Tiang anak sebet me. Kadik rasa tetah gumi ukudan tiangi. Tengkejut miwah nyak deg-deg atin tiangi nepuin somah mati ngutang piana ane nu cerik-cerik. Kewale tiang buin mekenah lantang. Tuah tiang ane lakar dadi peglantingan pianak tiangi buin mani. Yen tiang aja ulian sebeti totonan apu buin mimbuh nage mati bareng. Nyen lakan ngemertain cerik-cerike. Men Sukardi mendep maut saha nyudang ling ne. Cucune nyagjagin ipun. Dong, dadi mimi mesare ditu. Men Sukardi siap. Nanang sebet ne. Ngusap-ngusap yeh peninggalane apang tusing tawange ipun ngeling teken cucune. Loh Putu Sundari. Dadong dadi mendep. Baba, dadi mimi tusing kamari mesare. Kemudian mimi mesaput kamen. Biasanya nak mesaput gebyok sambil nyangkutin tiang. Loh Putu Sundari balik metakon teken bapane. Wireh tusing manja bawaban uli dadonge. Peka ni sebedadi yang dewa, Nyoman Sukardi menyama sarang telu ipun paling cerik tur muani pedidi. Nyoman Sukardi kebilbil. Sakewale maut saha mekenyem apang tusing anak cerik milu sebet. Ipun ngusap-ngusap bo anak cerik gandonge pianak ni kelihan abane ke tengah kamare. Adene ane maraoton subengan tiang di tengah sambil lange mepelalian galeng kulik. Loh Putu Sundari nyagjagin adene tur milu mepelalian sambil lange ngorte. Tusing ada nanga buku munyini Nyoman Sukardi ulung nyautin pitakon pianakne. Sawetara jam 7 peteng wus mepandusan tur ngemargiang sora harih pemargin upacara lan upakara kelayan sekaran krama desane sami saya jagi memargi ke setre. Kau kine Loh Putu Sundari ajak ke kesetre. Adene mesare. Menga lakar kija apa memen putune. Loh Putu Sundari metakon teken nengah partini mbok bapane. Dadi memen putune tegana ngudiang ajak ramisan negen. Nengah partini mendep keweh bani pun nyautin. Menga ngudiang memen putune pinceranga. Menga debange memen putune ketoange. Loh Putu Sundari ngeling. Ipun mekraian tusing ngemang kerama desane mincerang memene. Nengah partini bareng ngeling. Nyoman Sukardi ngangkebang muane apang tusing tawang teken pianakne sebet dikenahne. Loh, dengeling, memen loh tu ane anak ajak ketongosane melah, ane luwung, liu bisi punyan bunga, loh tu demen teken bunga.
Bang, memen lo tuh, jani lo tuh selegah melajah, bein medar, apang enggal gede tur duwek, di sebahne duwek, memen lo tuh pasti bagi di tongo si ento. Wayan Suarmi asih nimpalin aden-adennya ane subetusing nyidang mesaut, cucut petakone los putus Sundari. Ipun mulane paling kuat uli cerik suba biasa melarat. Ulian ipun megai pontang-pantik marengin reramane nganti nyidang nyekolahang aden-adene. Dengah partini kalih Nyoman Sukardi. Loh putus Sundari enu siksigan, pedasang ngepesan ningahan munyin bibitne. Men, memen putune befidat mule. Mekejang mendep. Nyajang tuh sing ngidang nyautin. Tuah yeh peningalani ngedebres deres. Teken anak alit uling cerik subuh kalahin meme. Ingat teken petakone anik kewah ban ngaliang jawaban. Tusing antos sanggalah apa ngana alit pedas nawang ngerti teken unduk memene tusing buin lakar muali. Tengi lemeng Nyoman Sukardi negak pedidina di Bali Daje. Suwung mekejang suba pada muli. Mbok-mbok ni nginep tur suba pada mesari. Ada ane nyangkutin lo putus Sundari. Ada masih ane nimpalin pianak ni ane cerikan. Gumine sepi, gumatat gumititi tusing ada memunyi. Buku ketebin jangkrik itu sing ada ngering. Biasane subacara anak konser, jani melenan, serbi. Nyoman Sukardi ngenjit roko akateh nyaruang iseng bayone. Ketungkul bengong samar-samar di ngeh ada anak lu ngeling. Ngangina ngawanangang di gang umahne. Sade ngejohang buin ngemakang. Kadi nukduk pejalan angin peteng. Dingin ngeres-resin hati. Merasa nawang teken munyenlingi ento nada sare loh putus Sundari pesuling kamarnya. Loh tunggu diang kali jani bangun. Loh putus Sundari mesaut sade kepupungan. Ngusap-ngusap peningalannya ane enu mekabang-kabang. Meme ngaukin adan tiangi sambil ngeling. Ngudiang meme ngeling pe. Dije meme hajak mulai. Ningahang munyen pianak nih tan kerasa ulung yeh peninggalan nih Nyoman Sukardi nih. Nyansan mekelo, nyansan ngedenang. Jag-jagineng pianak nih laut abina. Mai, hai dini di sisi bareng ajak papa nimpalin memen senini. Kuluke nyalung saling sautin kadirasa bareng ngerasain sedih ipun sekeluarga ngeling tanpa rerenan. Pengotan 26 Mei 2015. Inggih, sukses semeton yening semeton arse jagi nirengang cerpen sanilianan elingang like miwa subscribe puniki ring channel YouTube Titiang. Puputan Titiang untuk para mas Santi. Om Santi 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 Om.